Ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya radio na televiziyo bya Vision of Umurenge. Reka tubahereze ikaze mwese aho muherereye ku makuru yacu agezweho ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025. Amakuru yacu rero akaza kuza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Amakuru yacu rero turaza kuyahera ku nkuru y'akababaro, aho amakuru yacu atugeraho nuko Kapiteni Sebastien Mugunga yishwe arashwe n'abasirikare bagenzi be azira uko yavutse, akaba yakoreraga igisirikare cya FRDC. Amakuru yacu kandi turayakomereza ku ndondo za Uvira, ahazwi nko muri groupement ya Bijombo. Haravugwa ubwiyongere bwahaduye ya Mayimayi Wazalendo, waho rero ku munsi w'ejo ngo Wazalendo zagaragaye mu mitamba nk'uko abaturage batuye muri ibyo bice babidutangariza. Amakuru yacu kandi turaza kuyakomereza kuri aya makuru atubwira ko Amerika yasubitse ku munota wa nyuma inama yagombaga guhuza Perezida Kagame ndetse na mugenzi we Perezida Tshisekedi. Mukamuhaye ikaze rero abakunzi ba Vision of Umurenge ku makuru yacu ku buryo burambuye, mukamwateguriwe kandi mukamugiye kuyagezwaho nanjye Gikundiro Freddy. Ikaze ku makuru yacu. Reka twongere tubahereze kaze mwese bakunzi ba radio na televiziyo Vision of Umurenge, tukaba tubahaye yambu aho muherereye hose. Akaba ari umwanya rero tuje kubagezaho amakuru yacu ku buryo burambuye yiriweho uno munsi. Ahandi rero wasanga amakuru agezweho kandi yizewe atari hano kuri radio na televiziyo bya Vision of Umurenge. Nkwibutsa ko utari wakora subscribe, ukabasha gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu azaza kugereraho igihe. Tugushimira nawe rero umaze gukora subscribe ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu. Munyemerere rero amakuru yacu ku buryo burambuye tuyatangirire kuri nkuru y'akababaro, tuboneraho no kwihanganisha umuryango wabuze ababo. Amakuru rero atugeraho aratubwira ko Kapiteni Sebastien Mugunga yishwe arashwe n'abasirikare bagenzi be azira uko yavutse. Amakuru yizewe aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko Kapiteni Sebastien Mugunga Rwamihigo, umwe mu basirikare b'ingabo za leta FARDC, yishwe arashwe n'abasirikare bagenzi be mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira kuri uyu wa kane itariki ya 13 kwezi kwa 11 uyu mwaka w'2025 azira kuba ari umututsi. Nkuko byemezwa n'abatuye muri ako gace, amasasu yumvikanye mu mujyi wa Uvira mu masaha ya ninjoro ubwo abarwanyi ba Wazalendo barasanaga n'ingabo za leta. Kapiteni Mugunga warushinzwe kugenzura umutekano w'abasirikare bari ku burinzi ngo yagiye kureba uko ibintu byifashe, ahasanga umwe mu basirikare be bari kumwe n'abantu ngo bavuga iringara, maze baramurasa ahita yitaba Imana ako kanya. Tukaba twabibutsa ko mu makuru yacu yari yatambutse twari twabwiye ko muri Uvira hari humvikanye urusaku rw'amasasu, byumvikanamo ko rero ariho haguyemo Kapiteni Mugunga. Umwe rero mu baturage bari hafi y'aho byabereye yadutangarije ko Mugunga yarasiwe Uvira nyuma y'uko amasasu yumvikanye ninjoro. Yabyutse ajya kureba ko abarinzi bari maso, ariko asanga bamurindaga bari kumwe n'abantu bavuga ururimi rw'iringara, bahita bamurasa mu nda, yahise apfa ako kanya. Amakuru yandi rero akavuga ko nyakwigendera yashinjwaga kuba yavugaga ururimi rw'ikinyarwanda, icyaha kimaze igihe gikoreshwa n'abasirikare bamwe muri FARDC nk'urwitwazo rwo kwibasira no kwica abasirikare bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi. Kapiteni Sebastien Mugunga yavukiye Kirorirwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba yari umwe mu basirikare bazwiho ubunyangamugayo, ubwitange, umurava mu kazi. Nyakwigendera yakoraga mu Bijombo ngo ariko mu minsi ya vuba yari yoherejwe gukorera Uvira, akaba ari naho rero aguye. Amakuru mashya rero ngo aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko uwamurashe ari umusirikare wari umu escort we bwite.
uwo mu escort we rero ngo akaba yaragiranye amakimbiranye n'umugore we, ngo uwo musirikare ngo yakubise umugore we, ngo maze umugore atabaza kapiteni Mugunga kugira ngo amubuze gukomeza kumukubita. ngo ubwo kapiteni Mugunga yinjiye mu nzu ashaka guhagarika uwo musirikare ngo areke gukomeza gukubita umugore we, uwo musirikare yahise akora ku ntwaro aramurasa. Abasesenguzi mu mategeko muri Kivu y'Amajyepfo basobanura ko urupfu rwa kapiteni Mugunga rugaragaza ikibazo gikomeye cy'ivangura, urwango n'akarengane bikomeje kugaragara mu ngabo za FARDC. Bamwe mu basirikare bakomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge n'Abatutsi bakomejwe kwicwa, gufungwa cyangwa guhezwa bazira inkomoko yabo. Kugeza ubu rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibaragira icyo batangaza ku rupfu rwa kapiteni Mugunga Sebastien. Gusa amakuru yizewe yemeza ko abasirikare barashe kapiteni Mugunga bahise batabwa muri yombi. Ubu ngo bafungiye Uvira mu gihe hategerejwe iperereza ryimbitse ku byaha barerwa. ngo umurambo wa nyakwigendera rero ukaba wajyanywe mu bitaro bya gisirikare bya Uvira, aho biteganyijwe ko uzakorerwa isuzuma mbere yo gushyingurwa mu cyubahiro kimukwiriye. Reka rero twifurije umuryango wa nyakwigendera gukomeza kwihangana. Bakunzi bacu rero munyemera amakuru yacu twongere tugaruke ku nkuru itugezeho kano kanya ko ku ndondo za Uvira hazwi nko muri groupement ya Bijombo haravuga ubwiyongere bwa Duyi na Mayimayi na Wazarendo, aho ku munsi w'ejo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025 bivuga ko rero bahaduyi bagaragaye mu gace ka Mitamba ubwo bahuye na bamwe mu baturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge babanyaga ibyabo birimo amatelefone, inkweto, amafaranga ndetse n'ibindi byinshi bari bafite, bagerekaho no kubakubita cyane. Kuri uyu wa kane ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025 bakomeje kwegera imihana ituwemo n'Abanyamurenge ahazwi nko kwirumba, ahazwi nko kumurambya. ni nyuma rero bivugwa ko bavuye aho bari barashinze ibirindiro zabo, aho nta handi ni muri za Mitamba Kajoka, Kibinga, byimurirwa ahazwi nko kuri Kongwa. Nubwo bivuga ko gahunda zabo rero zitari zamenyekana, ariko biragaragara ko gahunda yabo ari wa mugambi wabo mubi wo kwica, kunyaga no gusenya Abanyamurenge. Icyo tubamenyesha gusa nuko amadubu ari maso, kandi ngo ibuye ryagaragaye ngo ntiriba rikijihishe isuka, ngo kandi iyo wanyungwa akoze hasi ngo abakwibukije ibuye. Reka amakuru yacu kandi tuyakomereze ku nama yari itegerejwe yahuzaga Kagame na Gisegeti, ariko iyo nama rero ikaba yabashijwe gusubikwa ku munota wa nyuma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubitse ku munota wa nyuma inama yari iteganyijwe guhuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama yari iteganyijwe kubera Washington kuri uyu wa kane tariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, yagombaga kugaragaza intambwe nshya mu mubano w'ibihugu byombi. Byari biteganyijwe gusinya amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwo guteza imbere ubukungu bw'akarere mu gushimangira umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yemeza ko icyemezo cyo gusubika inama cyafashwe ku munota wa nyuma n'abayobozi ba diplomasi ya Amerika biturutse ku butumvikana ku ngingo zimwe na zimwe zikomeye zari ziri mu masezerano, zirimo uburyo bwo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Umwe mu badiplomate b'i Washington wabigize ubwiru yabwiye itangazamakuru ko Amerika ikomeje gushaka inzira yo guhuza impande zombi mu buryo burambye kandi buboneye, ariko hari ibintu byagombaga kubanza gusobanuka mbere y'uko gusinya ayo masezerano. Kuva mu myaka ishize umubano hagati ya Kigali na Kinshasa waranzwe n'ubushamirane bushingiye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Kinshasa ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 mu gihe u Rwanda rwo ruhakana ibyo birego, rukavuga ko rufite impungenge z'umutekano zituruka mu mitwe ikorera muri ako gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo n'umutwe wa FDLR.
Iyi nama rero ngo yari yitezweho gutanga icyizere gishya ku mubano w'ibihugu byombi ndetse no gukomeza ubufatanye mu rwego rw'ubukungu n'umutekano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Gusa gusubikwa kwayo bisize urujijo ku hazaza h'iyo gahunda y'ubwiyunge. Ubuyobozi rero bwa Amerika ntiburatangaza igihe inama izongera gutegurwa, ariko bwemeje ko ibiganiro hagati y'impande zombi bizakomeza mu buryo bw'ibanga kugira ngo habeho umusaruro urambye. Nshuti bakunzi ba radiyo na televiziyo bya Vision of Umurenge, reka tubashimire mwebwe mwese mwari mukurikiye aya makuru. Reka tubashimire, amakuru yacu nakagaruka mu masaha ari imbere, turaza kubageza amakuru aza kuba agezweho. Utari wakora subscribe rero reka nkwibutse ko wabasha gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu azaza abasha kugereraho iyi. Mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye hose. Aya makuru mwateguriwe kandi mwagejejweho nanjye Gikundiro Fred.